Betapa, 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 betapa
Atur didiang majang ring penari kadang aturang ayah aturang pependetan malejebo seri sampun ide betara kawitan taler tri kayangan rauh ring ajeng pura desa ayah-ayah pependetan duwene puputan saking ajeng wantilan marep kauh nggih sampunan ngeranjing ke Jabo Tengah riantukan pengadak punika akeh malejebos panten kosek genah ring Jabo Tengah. Cik satu, mewali atur didiang majang ring Ratu Irdane, pramu istri sane poleh hamongan ngayah pependetan, malejebo seri sampun ide betara, kawitan taletri kayangan, ngerauh ring ajeng kayangan desa, ayah-ayah duwene puputan saking depan wantilan majeng kauh. Kenten nggih sampunan ngeranjing ring Jabo Tengah. Pependetan puputan rauh ayah-ayah duwene saking ajeng wantilan marep kauh. Punika atur didiang suksema.
Satu cek, cek satu, tiga cek. Atur ditiang majang ring pengiring Maleje Bos, pengiring betara kawitan, suang-suang merajan, panti, paibon, sanggah gede punika, sampunan sareng ngeranjing ke Jabo Sisi. Kang Yang rauh ring margi Kemanten, pengadeg wau ngeranjing ke Jabo Tengah. Inggian putih kuning buatan suang-suang kawitan punika rauh ring Jabo Sisi dan coba diangkat di mic tuh. Cek satu cek. Angkat dulu. Angkat baru-baru. Cek satu cek. Atur ditiang majang ring ratu dadane. Sinareng sami pemekas sane muatan tedung putih kuning pinake pengiring pengadeg suang-suang kawitan. Suang-suang kawitan tedung putih kuning punika mangda nenten jarengin ngeranjing kekayangan. Puputan ayah-ayah duene rauh ring margi Kemanten. Malih pisan atur ditiang tedung putih kuning. Penari penet niki sane marep kaler mangda maju ke ajang malih gede nggih. Maju ke ajang kalerang malih. Kalerang malih kaleran. Mewali ditiang matur pengeling-eling ring ratu dadane sinareng sami Maleje Bos tedung putih kuning sane nedungin pengadeg kawitan merajan panti paibon sanggah gede sinareng sami mangda nenten sareng ngeranjing kekayangan. Puputan ayah-ayah druene saking margi Kemanten nggih. Pengadeg mantan Maleje Bos sane ngeranjing kekayangan.
Age pinagin awag di tiang majang ring pengayah pendet sane asap na sampun telas dinasti tiang mandoledang dagingin malih nggih. Duaning Hida Batara sampun sami ring margi ageng niki. Dunasi tiang sane ring ajeng, sane wenten ring ajeng Hida Batara kayangan 3, tedung dunasti tiang ke pinggir nggih, kanan kiri niko, ke pinggir, tedung, bangyang pengadak dua mantan ring tengah nggih. Tedung putih kuning ke pinggir, tedung putih kuning ke pinggir dumun, bangyang pengadak dua ring tengah. Dudonan barisan niko pengadap dua barisan siki mantan nggih. Tedung kanan kiri nganutin soang-soang panti dua nggih. Niko meterek menjajar niko ring kanan kiri pengadap dua. Pengiring tunas tiang sane nenten membaktan ring ungkur nggih. Pengiring ring ungkur. Majang ring dane jero mangku tunasi tiang mangdo sayaga mangkin riki nggih. Amongin mangkin ganyaran duwe sane pengayah temu nika daler tunasi tiang sayaga untuk ganyaran penyambelehan nggih. Mawali di tiang matur majang ring pengiring sane nenten mebaktan tunas di tiang ring ungkuran nggih. Mangdoten kosek kanan kiri niko. Majang ring dane jero mangku sane sampun napak riki tunas di tiang mendoledang saya god riki nggih, ayah-ayah riki ngiring sarang-sarang riki. Ngiringan dane jero mangku duwene. Cik satu kita.
Eh, majang sane munut ka pertama niki tunas yang memargi alon-alon nggih. Alon-alon. Nggih, durus memargi alon-alon nggih. Majang ring pecalang tunas yang mana saya agar iki siki. Nggih. Alon-alon alon-alon. Mesolah durus. Alon-alon. Tunas yang pecalang mangdo nampak-nampak riki nggih. Ci. Mawali titiang matur sane muatan tedung malih jebos tunas titiang mangdo ledang rauh idriki kemanten nggih menang ring kanan kiri margi malih jebos sampunan sareng ngeranjing kejeruan. Tunas yang sane penari pengayah rejang mepiak kedek nggih kanan kiri mangkin ring pinggir nggih ring tengah bang yang kosong tunas yang ring baler sane baler memargi nggih alon-alon durus memargi. Penari pendet niki bergeser sebagian riki nggih ring ajeng wantelan marap kauh nggih ring ajeng wantelan marap kauh nyangre niki penari pendet. Rika ring ajeng wandelan Menang dumun, menang dumun. Trik kaya. Nggih. Niki ganyaran antuk guru kawitan kewantan nggih. Malih jebos kayangan 3 pura kayangan 3 nika mesamleh malih jebos. Nggih. Merajan kawitan puno sadeng durus memargi demun. Merajan panti kawitan tunas sitiang memali ditiang matur nggih. Titiang lunas mundur gede nggih. Mundur atrek di belakang kepul di belakang. Durus ngeranjing nggih, sampunan ngeranjing ke jeruang dumun. Ke sisi kiri. Rejang tunas sitiang kaleran gede nggih. Kaleran pepetan rago kanggean. Nggih. Niko nganginan dumun nganginan tunas sitiang kramo sane wenten ring Jawa Tengah. Sampunan dumun mekali riko nggih duaning niki pengadagan betaro kawitan sampun ngeranjing ring Jawa Tengah. Tunas sitiang sane nenten berkepentingan ke timur dumun marginin nggih utawi ke sisi kelot dumun nggih icen sane munut tapaan linggih ida betaro kawitan utawi betaro guru ngeranjing dumun. Sampun, durus, margi mangkin malih. Salah satu titiang majang ring keramo. Menang dumun, menang kayangan menang dumun nggih, pura-pura menang dumun, menang. Ikian dumun kendan memargi nggih. Majang ring keramo yang munggah ke wantilan sampunan ngangen sandal nggih, kenang di bawah sandal duene. Gantukan mulai jebos jagi nyangre murdaning jagat Bali, taler murdaning jagat Tabanan, semua.
Majang ring pecalang tunas sitiang ledang rerahan genah riko ring Jawa Tengah nggih. Mangda presida sami ngeranjing dumun ring Jawa Tengah kemantan dumun nggih. Rerahan debos jenah sane munut nyungi petapaan linggih betara guru suang-suang nggih. Cek. Atur kalian titia majang ring Tuaji Suryo Griyo Buruan. Tuaji Suryo Griyo Buruan titia Nunas Mandeng Ranjing ke Balai Agung. Ranjing ke Balai Agung. Sana mangkin Riki nggih. Riki menang. Tunas sitiang ledang mangkin ganjaran penyambleh nggih. Tunas mangkin. Kendanan dumun. Titian Nunas gambal jebos pecalang. Abih jebos dumun nggih. Abih jebos dumun. Majang ring dane jero mangku kayangan. Tunas sitiang mendoledang ngerauh ngeranjing meriki nggih. Jaga pacang ngemargian ganjaran. Jero mangku kayangan. Tunas sitiang ngeranjing meriki. Ring ajeng. Cek. Geng. Cek. Sane munut tapaan puro ngaleran gede. Icen ngeranjing kayangan 32. Kaleran gede. Durus prasayang Edo Betara sarang sami ngaturang ayah durus. Majang kangin nggih. Durus satu. Persayang durus ngayah dumun. Tunas sitiang durus ngayah dumun. Pecalang mang karbetis kemandan nggih. Karbetis. Sampunan temahan sampunan gambar lah. Pak Getis mandan. Sampunan pakso. Nggih makin ngeranjing. Nggih durus. Cek 1 2 3. Cek. Pecalang Riki ring samaton pecalang tidian Nunas ring pemedalan sareng kalih nggih. Pemedalan Agung ring Jawa Tengah. Ring Jawa Tengah siki Riko siki nggih, durus. Pecalang Riki. Oke. Riki kiri kanan. Oke, durus ke jeroan demun kendana. Oke, aku kosong ki. Oke, aduh demun gede nih, oke, bang yang. Oke, durus ngajing. Iki tahan demun kendana, tiosan. Tunas sitiang sane makto asap canang rantasan. Kapertamo ngeranjing dumun meriki nggih. Icen margi debos sane makto muatan asap canang rantasan. Tunas sitiang mandong ngeranjing dumun jebos. Nggih.
Tidak. Nah, itu yang kita. Udara sini, udara. Nggih, piranti pengawin mando pihak dumun jebos nggih. Nah, pihak dumun. Tunasi tiang sane nenten mebuatan sampunan sareng ngeranjing kejeruan. Duaning genah kosok riki nggih. Mando pecalang tunasi tiang nggih. Sane makto canang pengasapan tunas ayaban dumun ring Baliagung nggih. Durus sayap dumun ring Baliagung. Masuk. Tunas kabar pertama Joli kayangan pusah nggih. Sane munut Joli kayangan pusah tunas tiang ngeranjing dumun. Tuh. Sane muatan piranti menang. Nggih, menang ring jabo, piranti menang ring jabo. Icen linggih Bidau Betara mantan kejeruan. Duaning genah kosok. Sinampurang niki nggih. Tedonan sanan duwe ambil Joli ke mantan. Tedonan sanan duwe dumun. Penuntun ngeranjing. Alon nggih. Turun ke bawah sanan nggih durus. Sane munggah kewantilan sampunan ngen sanal nggih. Malah jebos lagi nyangre murdaning jagat duwene. Ke jabo demun ke jabo niki. Ke jabo. Tiga demun pinggir. Menang dumun Riki nggih. Tunas yang lepas dumun sanan duwene, ambil sanan Joli ke mantan. Alon. Cek, Sinarangan turunan sanana nggih. Punut Joli ke mantan mangkin. Menang dumun nggih. Menang dumun. Sane muatan pengasapan canang rantasan ngeranjing dumun. Niki abian lalang sane muatan pengasapan canang rantasan ngeranjing dumun. Menang dumun. Duaning Ida Betara durung tedun niki nggih. Tedung suang-suang merajan paibon dados sampun muali. Walian malih riantukan genah ring kayangan enten-enten. Tedung suang-suang merajan kawitan paibon sangga gede dados sampun walian. Piranti pengawin ring kayangan 3 kemantan sanding ranjing ke kayangan desa riantukan genah kosekan suksemo.
Eh, Kak, Tiuna Sidiang pihak demun kedas nge, kanginan demun, kanginan gede ini nge dapat taruh nge, atau mundur gede nge, niki ican semeton. Sampun lintang joli kayangan pusah durus ngeranjing makin joli ring kayangan dalam abian lalang durus ngeranjing. Cek. Pengawin genahan demun rikinge. Ring jabo sisi demun. Pengawin tedung tombak. Pengawin Tri Kayangan durus genahang ring jabo sisi demun. Rerahang genah ring jabo sisi. Oh my god. Oh, okay. Pusah punduhan nge, terang genah demun. Wenda tempat demun. Pusah dalam gitu nge. Tedung cikopan nge. Dados. Napi kok? Dalam periuk lord nge. Nge durus. Dalam periuk lord na. Dalam lord na. Oh, Tedung Tando tidak nunas ke Jabo Tengah. Tedung Tando ke Mantan. Tedung Tando. Melingke dumun melingke. Tunas kentan iring Jabo Sriko dumun sisi kaliar. Angge sana mangkin durus memargi dalam abian lalang. Kaliar dumun, ngaliran dumun, nggih mundur mangkin. Payung tanda ampunan kentan ngenah nggih. Tegul jebos ring kentan ring wenten niku canggah napi wastana. Ha nggih, rerahang tali nggih. Tregan riko jebos sampunan selelekan payung tanda duwene. Aduh di tiang ring kerame niki sana wenten ring kayangan mana enten berjubel dados munggah ring wantilan sakemon sandal lepas nggih. Dados melinggih ring wantilan sandal genahang beten niki lepas sandal duwene. Sampunan angin sandal munggah. Durus munggah dados sampunan angin sandal.
Tuh Haji, pun api ini pemerajan. Jantos dumun atuh. Durung kantun ngiki kayangan 3 nggih. Riwus kayangan 3 sampun puput. Tunasi tiang sayaga ring ke pura-pura nggih. Sayaga ring pura-pura. Riwus sampun puput kayangan 3 munggah. Wau raris ring pura-pura dumun. Nggih, sampun. Yen ning sampun durus joli mangkin dados medal nggih. Medal joli duwene medal. Sana mangkin pura-pura Riki nggih. Pura-pura dumun. Tunas tiang tuaji sane wenten ring jabo. Ring jabo sisi mangdo ledang. Ranjingan jabo sane munut apaan linggih pura-pura nggih ring sejebak Wonosari durus. Pura-pura sane wenten ring sejebak Wonosari durus unggah mangkin. Menang. Merajan dumun menang bun, ya bos. Pura. Pura mantan dumun tuaji, skor siki tuaji. Nggih. Tiang gini nih, tenen. Nggih. Dalam bulan. Nggih, terus. Nggih. Merajan jados ya bos mun. Merajan jebos. Jados ya bos kantukan kedun. Angge durus ranjingan. Tu Haji elingan pura-pura mangda kendan ring genah ring lingide ring suang-suang merajam le bos nggih. Benjang nadonan ke Riko, pura niki nggih. Pura-pura niki pura. Kangin margenen nggih. Suranin le bos Tu Haji sane Nggih. Sampun tiang Riki Tu Haji. Mangda satu-satu banyarnya melibas panggampang gede. Nggih tunas tiang sane munut kayangan pura ledangan. Ambil jebos pengasapan duwe nggih. Sampunan dagengen asap Riko nggih. Durus. Riki kangin Tu Haji. Mangku durus nggih. Ampun sampun durus Tu Haji. Sane ngambil asap mangku aturin ke standby siki. Ditar kalau munggah durus. Tu Haji, riantukan ki kantor lenggang ki ring jeruan ambil di tiang merajan saking Wanasari Baleran. Menang dumun Tu Haji. Sambil dumun kendan Tu Haji. Tunas di tiang marajan griyo dumun Tu Haji. Mangdo ring ulu Tu Haji. Tunas dumun merajan griyo. Duaning sampun melebel niko benjang alon-alon malih nedonan kendan Tu Haji. Oh kendan. Nggih. Nggih Tu Haji. Mangdo griyo ring ulu dumun. Enang? Menang dumun nggih, jandos dumun jandos. Dalam. Yang sing nyidang dah Pak Nu, dini tadi Pak Nu. Itu lantas angin tuh trekang Pun api Tu Haji. Sampun sane mangkin tunas sitiang ranjingan jebos merajan griyo nggih.
Merajaan griya ring Wonosari. Sane wonten ring Wonosari tunasi tiang ngeranjing mangkin. Kawitin ditiang saking Kerajaan Griya ring Wanasari Baleran Dumun. Landur Wanasari Tengah. Nggih. Jejer nggih. Memargi kinten berurutan berbaris. Landur Wanasari Tengah, Wanasari Belodan. Landur Abian Lalang. Limang riko. Kamu ngerti tuh? Nggih. Nggih, Premas tunasi tiang puputan ayah-ayah duaning Ida Batara sampun melinggih ring Bali Agung tunasi tiang durus pamitan ayah-ayah Premas prekangge sinareng sami nggih. Durus ngeluhur dumun ngeluhur. Duaning Ida Batara sampun jenak melinggih ring Bali Agung. Nggih. Anang. Niki Merajaan Griya Sangging, saneng ranjing mangkin Merajaan Griya Sangging nggih. Riko sampun cerahan mantan Riko aturin tuaji Riko sampun uning genah nggih. Sampun. Jandos dumun doji, jandos dumun. Sane mangkin Malaysia bos mangkin wau tunasi tiang ngeranjing Batara Guru ngawitin saking Banyar nggih, per blok per Banyar nika, saking Banyar Baleran, Tengah, Badlodan, Priyukti, Raris, Abian Lalang. Mersidayang. Mersidayang nika guys. Nggih, Panti Radio saking Wonosari Baleran dumun ngeranjing mangkin nggih. Tunasi tiang ranjingan Panti Dadio Kawitan Paibon Merajaan Agung Sanggah Gede Betaroyang ring Wonosari Baleran. Durus ngeranjing. Nggih, durus niki ngeranjing mangkin. Nah niki saking kaliar nih. Ring depan kentan niko. Ring depan griya wau niko mangkin nggih nak
Tunasiriang elengan sane munut tapaan linggih ida Betara Guru tunasiriang elengan candak jabos asap nyanengi sampunan dagingin asap nggih duaning ngiriki genah sengkil tunasiriang ledangan sinampurayang sampunan dagingin asap nggih benjang ritat kalau malih memargi wau raris malih dagingin asap. Sane sampun puput ngeranjingan ida Betara tunasit yang mangkin lados sampun medal ke jabo sisi dumun nggih duaning niki genah sengkil cupit mangda preside semeton duwe petugas duwe cane jaga pacang aturan ayah ngelinggihan Betara Guru memargi antar niki nggih tunasit yang ledangan mesandaan rin riko ring jabo sisi. Cek. Nggih. Sampun puput ring Banyar Wanasari Baleran. Puput sampun nggih. Sane mangkin tunasitiang mangdo sayaga Wanosari Tengah nggih. Merajan kawitan Panti Paibon Sanggah Agung Merajan Agung Sanggah Gede tunasitiang sayaga mangkin ngeranjing Wanosari Tengah. Mewali titiang matur majang ring permas presayang tunas titiang ledangan puputan ayah-ayah duwe rahuriki dumun duaning ida Betara sampun melinggih mayoga mangkin ring kayangan Bali Agung duwene ngiring puputan ayah-ayah mangda sidang memargi niki antar karya duwene anggih suksema Sampun Toji, sampun saming luhur. Banyar Tengah nih, woi mulai bet kene. Majang ring seketabuh riantukan ida Betara dereng sami melinggih titiang unas sayahan duwene wali seketabuh mangdo nabuh riantukan ida Betara dereng sami munggah melinggih ring Bali Agung suksema.
Sane mangkin tunas titiang sayagang jebos Ratu Haji. Inggian punika Wanosari Bedlodan, Merajan Panti Paibon, Wanosari Bedlodan. Sane mangkin lanturan tunas sitiang ledangan Panti Paibon ring Banjar Priukti. Durus kawitin tu aji unggahan jebos ranjingan jebos. Ratu Haji riantukan semeton Banjar biar lalang gede nggih. Lanturan. Durus ngelantur nggih, ngelantur nggih. Niko durus lanturan sepisanan sarang Priukti. Ngelantur di danunas dane jeremangku mandong ngeranjing. Dane jeremangku ngeranjing nggih. Dane jeremangku di danunas ngeranjing. Ngelantur di danunas majang yang semedon tim kebersihan. Tim kebersihan tunas sitiang ayahan duwene mandon adunan kursi. Riki ring ajeng balai barong mangda kesebihan majang kaler ring wantilan genah jagi melinggih niko kursi keberan jebos ring sisi kawah wantilan majang kaler ring warga tapunan demung ranjing Jawa Tengah warga setiosan panitia pemangku sanetan boleh hamongan menang demun. Nggih, tutup demun bos. Warga sampunan demun ngeranjing santukan kantun kedan ki. Agak krodit ring Jawa Tengah. Sampunan demun.
sampun puput, sampun sami. Mangkin Ida Batara guru sampun munggah ring Baliagung sareng sami nggih. Lantur karpet ring Jawa Tengah mangda presida ring ajang nika pengelisir griya. Lantur pemangku Dri Kayangan, pemangku Kayangan, lantur pemangku Merajaan Panti Kawitan. Nah nika majang kaler sami. Pemangku duwene majang kaler. Titian Unas Pak Dek Sona. Kondisikan jebos karpet nika. Aturin anggota. Keberan karpet nika. Karpet serang Kak Mahang nggih. Sarang semeton. Menang demen disiri-siringi. Niki mangda semetan ring kebersihan mangda presiden ngeberan kendan kursi napi mawinan hari antukan mali jebos jam 12:30 kirang langkung jam 1 nika warga Sinarang Sami tunas titiang ingin nyangre sepengrau mudaning jagat Bali ingin menika Bapak Wakil Gubernur Bapak Giri Prasta jaging rahuin ke Kayangan Desa Manda Kuningin Bapak Wakil Gubernur Bapak Giri Prasta jaging rahuin ke Kayangan Desa nika ringgala 12:30 kirang langkung jam 1 nika dadosna kursi manda ketata dumun manda pisan dados genah melinggih muspo istri-istri duwene talar ingyan malibos penyangre nyangre oleman mudaning jagat Bali duwene suksemo istri-istri menang demun lanang-lanang jadi ngatur nggih menang demun netan kentang tahan tiang nggih yen tan menang tiang tang ician kursi menang yen tan menang kursi tiang tahan yen istri-istri tan menang kursi tan tiang keluarkan. Ampuro niki sisi kau niki riantukan winter rejang sisi kau niki rejang makin mun metangi sisi kangin mantan kenahan sisi kangin riantukan reki rejang sisi kangin mantan menang demun maka metangi mu istri-istri ya oke niki winter rejang masa titiang aturin lanang-lanang ngatur niki sing kanginan malih niki rejang niki malih kanginan malih petangi dimun petangi dangin niki rejang benda rejang dangin niki kursi ya petangi dimun Tidak nunas meja bundar nggih seksi kebersihan meja bundar bata bos ke Jawa Tengah kalih nggih Jawa Tengah meja bundar ingin semeton Wanasari Tengah sane boleh hamongan aturan sodo riantokan Dr. sampun munggah melinggih ring Balai Agung titian unas sodo duwene sana katur wau mando katur ring Balai Agung suksemo bawah ini tiang balik kedek
punika daler majang ring idodane kramo adat Sinarang Sami sane jago pacang ngaturan bakti wangi durusan mangkin dados genahan nggih. Rika ring sisi kangin Bali Agung nika sampun wonten 8 bakti wangi dados genahan rika kedek nggih. Nggih susemo. Cek, riantukan ida betara sampun ida betara ring tri kayangan taler ida betara ring pemerajan kawitan panti pebon sanggah gede Sinarang Sami ring sewongkon desa Wanasari sampun melinggih ring mempumpur ring kayangan desa ring linggih ida ring peyogan ida ring Saren Bali Agung kelanturan tunas sitiang ayah-ayahan alit-alit duwene jagi ngaturan ayah ngerejang dewo. Melantur alit-alit sane pole hamongan ngaturan ayah rejang dewo durus kawitin majang ring sekotabo durus siaga jagi ngiringan alit-alit duwene suksemo. Meriki iringan isi alit-alit meriki mangkin. Oke. Hadap ke utara. Lagi, sini. Sira koordinator nggih. Koordinator tari ring Wanasari Berlodan. Tolong je bos. Alit-alit duwene mangda diatur. Alit-alit duwene mangda kuningin. Koordinator mandang Riki Dimun. Dah siap? Sekotabu, sampun siaga? Sampun? Nggih, ring sampun siaga durus kawitin. Mali bos mutar melindar 2 kali. Sekali ring jabo sisi, sekali ring 3 kali. Lagi di jabo tengah lagi. Nggih, durus kawitin. Suksemo. Dunas sediang sane munggahan bakti wangi ring sisi kangin duaning nika wonten kain asep nika sampunan atap pepet kauh nggih nika eling-elingan nggih lurusan asap-asap nika duaning nika wonten kain sane mudah kenten nggih nika kain parasut soal nika Pak De
Pak De Seko. Nas tedunan jebos pengasapan duwe ini sani ageng niko sampun nggih. Ah, iki kena haring ajeng. Niko mantan anggih sap siki nggih. Nggih. Nyit jebos dumun niko. Genahar are sering ajeng Bali Agung nggih. Manda siki mantan niko pengasapan duwe sane enten.
Oke, semua tepuk tangan mun serang alit-alit dua nih. Oke, kelanturan makin alit-alit sandeng aturan ayah cek. Kelanturan makin sarang alit sandeng aturan ayah rejang sari. Jurusan ngerap genah iki majang kaler. Oke, seketruni
Cek. Aige. Atur bekeling titiang majang ring Ratu Kakyang punika taler Ratu Aji pinaka nganggo penglingsir griya ring Wanasari punika taler majang ring dane jero mangku titiang Sinarang Sami mangku Trikayangan 3 punika taler mangku Paibon Pandi sanes sampun presida rawuh ngaturan ayah riki ring kayangan Pura Desa tunas titiang mangdoledang mangkin sayaga ini genah sanes sampun ambil genah duwene sanes sampun kasayagang rike aring ajeng Balai Desa Ratu Kakyang Ratu Haji Riki Balai Jebos nggih. Tunas titiang mangku kayangan 3 ring ajeng ring ngungkur kayangan 3 nika wenten mangku pangti sane nenten presida rika dados riki mangkin nggih. Laris Sinampurayang niki sareng sami dan jero mangku duwe antuk genah duwe duaning genah niki kosekan. Punika taler majang ring panglingsir griya. Ring suang-suang griya sane wonten ring Wanasari tunas titiang mandoledang rauh kajang nggih. Atur uningan titiang pikeling titiang majang ring Ratu Haji ring griya buruan penglingsir griya buruan punika taler Ratu Haji penglingsir ring griya bian lalang griya gede tunas titiang mendoledang rauh ke jeroan duaning galah jaga pacang kakawetin ngaturan saji sodorayunan punika taler wenten ayapan tebasan ring majang ring linggih ida betara kayangan 3 punika taler aring Ida Batara Yang Guru Sinarang Sami. Mewali titiang matur malih tunas titiang majang ring dane jero kelihang adat sejebak Desa Wanasari punika taler majang ring angganing Sabo Desa lan Kerta Desa sanes sampun presida rauh riki tunas titiang mandoledang taler rauh kejeruan ngiring sarang-sarang riki nyodya nyaksian minakadi pemargin upakara sepengrauh ide betara ring sejebak Desa Wanasari mapupul riki ring kayangan Pura Desa pemekasnya ne ring Balai Agung aing esuk semua. Aige pinaging nawag titiang majang ring linggih Ratu Kakyang lan Ratu Haji pinaka penglingsir griya Sinarang Sami punika taler majang ring dane jero mangku Trikayangan punika taler majang ring dane jero mangku kawitan Pandi Paibon Sinarang Sami sanes sampun presida ngaturan ayah ring titiang riki ring kayangan Pura Desa sane mangkin upakara sane jaga pacang kamargian nika wantah ngaturan minakadi pemenak linggih Ida Betara sane sampun nampak iriki ring kayangan Pura Desa maulu antuk suci punika taler wenten ayaban tebasan 5 punika taler wenten sodo saji rayunan saking krama Desa Adat Sinarang Sami punika taler wenten pengresikan ring ajeng wenten pengresikan makadi pemerasita lan PPKL sampun wenten kaunggahan
ring pengayangan Suryo daler wenten. Angisane mangkin tunasti tiang durusan mangkin lingihang taksu duwe punika daler raris kawitin antuk ngawitin ngemargian upakara upacara sane kebuatan ring rahina sane mangkin. Inggih galah katut tiang durus kawitin. Atur didiang majang ring radu hidadane keramu adat warna sari baleran lan warna sari tengah taler penari rejang sari lan rejang dewa mangdaledang jumujuk ke perantanan sisi kangin kayangan duwene nunas pice bogo samatra malih pisan atur didiang majang ring keramu adat warna sari baleran warna sari tengah taler ring penari rejang dewa lan rejang sari mangdaledang jumujuk ke perantanan sisi kangin kayangan duwene nunas pice bogo samatra. Mangda digelis metangi niki riantukan jaga kekawitin pengobaktian malih bos 30 menit lagi niki durus nunas dumun warna sari baleran dan warna sari tengah. Om Abhigna Sula Musa Om Swase Sarat Adya Done Mangko Keramu adat warna sari balelan nomor setengah lanang istri nggih. Lanang istri atau dede yang jumujuk ke perantanan niki sisi kangin kayangan durus. Siwa gano Atur bekeling didiang majang ring ratu hidadane sinar sami nedar surut-surut didiang.
Nunas ayah-ayah druene nyaga menaka di keresikan muang kelestarian kayangan duene antuk kenahang lu ring kenah lu utawi tong sampah sanai sampun kesaya gayang banget pinunas titiang ayah-ayah druene wusan nunas toye nunas hajangan daler lurus tapi san piranti sanai kangen bekas sapunika kenahang ring kenah lu utawi tong sampah sanai sampun kesaya gayang sama punika daler pengelukatan mantan nggih. Wangi-wangi kramo sami nggih, awang ke wangi-wangi sramo. Aduh didiang majang ring si kebersihan daler dekorasi riantukan state ring wandilan puniki sampun clear durus setting dumun tapi keperluan riasan menawi Kiring makin ngelanturan minakan jane jagi yang remur dan yang jagat Bali dan dan yang jagat Tabanan lurus kawin. durus aduh didiang galah pada setting dumun ring wandilan dua ini cuk semua Sana makin tunas sediang ayah-ayah perhati duwe mangga matahari dua ming pemerhati lan kabeh kalau duwe sampun Cek. puput kasawan Sudah. ngandung aku buat satu kakeang penglingsir punika talagane jero mangku sereng sami nampak-nampak riki duaning pemerhati jaga pacang momargi nggih mali ditiang matur sana makin tunas sediang ayah-ayah serati utawi dane jero mangku istri tunasir yang ayah-ayah during margiang pemerasita lan pagakala sampun sami tegap sayaga antuk ngemargiang pemerasita pabiyakala tunasit yang durus margiang riki ring ajeng nika wenten pengayangan surya tunas margi rumun saking rika punika ngelantur ring Ida Batara sanem para linggal ngelinggih yang nunas ring seksi dekorasi durus tata Bali dua Agung. niki meja utawi dekorasi sana wenten ring state ring wantilan duwene alar semeton penggalian dana menawi Cek. durus di setting dumun niki nyangre murdaning jagat Bali lan murdaning jagat Tabanan Cek. mangda becik genah ring state puniki taler tan surut-surut di tiang nunas saya druene yang nunas toye teh wiadin wedang melinggi ring karpet usan nunas durusan entungan ring sok lu utawi tong sampah sane sampun ke saya gayang suksema Paklami dia niku
Aduh didiang majang ring Pak Yan Erwin. Mang Daledang rauhin ring Posko Indo. Malih pisan Pak Yan Erwin penyarikan desa adat duene. Mang Daledang rauhin ke Sane Posko Indo. kabupaten Rahino sane mangkin nika wantah ring ajang Margia. ring ajang Bali Agung nika mantan nggih. Durus margiang nika. Tuaning Ida Betara sami sampun melinggo-melinggih riki ring Bali Agung. Pemarginyane wantah rawuh riki kemanten. Riwo sampun puput ring pengayangan Surya Dunasi tiang rauhang ring perlingan linggih Ida Betara sane sampun melinggo-melinggih meyoga rika ring Bali Agung nggih. Rika ngawitin saking rika manten ring ajang manten. Sampunan munggah malih nggih. Sulang pikayun mantan majang ring perlingan linggih Ida Betara margiang laris pengeresekan Pabio Kalo. Sampun puput aris ke Bakti Wangi sami nggih sane wenten riki Bakti Wangi pemedak sinarang sami malih jepos wau aris sampun puput memargi genahan malih jaga pacang tunas lungsur majang ring kramo desa adat sinarang sami. Punika taler rawang ring Ratu Mas malih jepos nggih. Sampun, ayo ning sampun. Ring jaba wenten aturan malih nggih, rawuh nggih. Wenten uning wenten yen wenten lurus. Ayo, duan pemerhati lan pepala kan dunasi tiang mangkin malih majang ring linggih tuaji ratu kakyang punika taler jero mangku sinarang sami. Dunasi tiang lurus mangkin lanturan uning ayang minap ibadi Bakti Wangi sane munggah sane katur ring linggih Ida Betara kayangan 3 puler majang ring linggih Ida Betara pejabat ring Wanasari sane sampun mapupul iriki ring kayangan so Balik bisa atau di tiang ring Pak Yan Yudi utawi Pak Lia Mandoledang jumujuk ke Posko Induk semua. Aturan kramo nggih, durus ring aturan kramo sampun puput rika genahan riki raris prasita Pabio Kalau duwene jaga pacang kalungsur oleh kramo desa adat sinarang sami.
Atur pikeling detiang nawak detiang majang ring ratu biang ratu niang punika taler serati tunas detiang mangkin ayah-ayah duaning sampun puput dan jero mangku punika taler penglingsir diri nguningan minakadi upokara ring raina sana mangkin tunas detiang margiang jabos pengelisan sane kabuatan nggih terus margiang jabos ayah-ayah duwe tunas detiang mangdo margian pengelisan. Sampun pado manyang sami apa karo nejo Sampun prasito sampun puput nggih. Genahan dumenika. Asane mangkin tunas sitiang ledang margiang jebos pengelisan nggih. Margiang dubos pengayangan Surya Dumun margiang cancaan rika punika taler le suci durus margiang. Matur pikeling ditiang majang ring dane jero. Mangku penyade punika taler kasarangin antuk penyarikan duwe tunas titiang mendoledang dadunan jebos wangsuh pada nggih wangsuh pada ide iriki sepisan nggih antuk anggi muputan minakadi upacara bakti wangi ring raina sane mangkin punika taler menawi wenten pengelukatan pebersihan dadunan nika punika taler tirta idpetara nggih. Tunas pengelukatan pebersihan dumun tedunan pengelukat pebersihan rika ring kayangan punika taler haris tedunan wangsuh padan ide ring suang-suang kayangan nggih. Angge nawagang ditiang lunas galah jagi matura matra majang ring keramo adat Wanasari Blodan keramo adat Banjar Priukti keramo adat Banjar Abian Lalang riantukan puniki ke Bande antuk galah jaging lungsur paraya sida aler ngelaturan sembah bakti Kang Yang malejebos usan ngaturan sembah bakti nunas wang supada lan bejo wau raris nunas pice bogo samatra keperantanan sisi kangin kayangan duwene punika hatur puning ditiang Mangdaledang Ratu Idane sareng sami ngaksamayang kawentanan galah sekadi puniki. Hariantukan genah kosekan ring Jawa Tengah di tiang nunas perwakilan penglingsir di perpade pemerajan kawitan panti pebon duwene nenten medue pemangku mangda wenten nganganin keluarga utawi tunggalan di tiang nunas siki-siki kemanten ngerahwin ke Jawa Tengah. Siki-siki kemanten
Diantukan mangda sareng sami terwakili Parti Sentana ring suang-suang Merajan Ageng. Sane nenten berdebe pemangku Titian Unas pengelingsir utawi sane nganganin siki-siki kemanten. Diantukan genah ring jeroan kosekan. Kangyang druyan antuk genah punika. Siki kemanten nggih. Siki kemanten diantukan genah niki kosekan. Sampunan sarang sami nenten presida sarang sami nggih. Nenten presida sarang sami ampura pimbanget titiang saking panitia. Sane tiosan kangkat ngaturan semabati saking Jabo Sisi. Nggih. Selang titiang Jebos terpeji. Duaning pemengelesan tirta taler pemput sampun puput pekemargian. Sane mangkin tunas titiang malih majang ring penglingsir griya punika taler dane jero mangku sinareng sami ngiring ayaban dumun bakti wangi ring rahina sane mangkin. Duaning wenten pengayangan Surya tunas titiang kawiten saking luhur ayaban ring Surya dumun nggih durus kawiten. Elengan siki kemanten nggih, ampura banget niki. Niki genah terbatas. Siki kemanten ampura banget niki. Mangda wenten sami perwakilan, kenten mangda wenten siki kemanten perwakilan ring Jabo Tengah. Setiosan kem semeton sane dados wakil. Sampun ring pemedal nggih. Ngelantur aris sayaban ring Bakti Wangi Magadi Tebasan 5 punika nggih durus kawiten ayaban. Sepisan laris lanturan ayab Bakti Wangi sane kakaturan ring Kramo Desa adat duwe sinareng sami. Kadanan kedek margi nggih. Mali bos nggih. Taler titiang nunas majang ring Sampun yening sampun puput ngayap rika lanturan raris ring Sornia wenten ganyaran agung durus margian ganyaran tawit pisan margian tetabuhan duwene. Titiang nunas sesi perlengkapan. Mangda tita wang supada mulai bos akehin genah tita talar wang supada nggih. Mangda siaga inggian genah tita penyiratan bija ring pengayah talar ring seksi perlengkapan titiang nunas mangda siaga akehin gede. Akehin genah nika mangda presida ngepah mulai bos ngemargian tita punika. Oke, majang ring semeton sinareng sami, riantukan sami sampun wenten perwakilan ring suang-suang Merajan kawitan panti. Semeton sanesiosan kangkat ngaturan sembah bakti ring Jabo Sisi. Inggih menika dereng kekawitin. Malibos Ratu Haji ring Griya Abian Lalang sane jagi ngenteran. Ngelantur tidak matur mangda keuningin kewikanin majang ring semeton sinareng sami. Ari sampun puput ngaturan sembah bakti mali jebos. Talar sampun puput nglungsur wang supada talar bija. Semeton sinareng sami senen dereng ngelungsur Bogor Sumatera mali bos. Durus dumun ngelungsur Bogor Sumatera mesandakan sinareng sami. Nanging ari sampun puput ngelungsur Bogor Sumatera sampunan dumun mepamit. Ari antukan jagi wenten pailen malih siki. Inggian jagi mendak siwi ring ulun desa sane mengenah ring lapangan sepak bola Wanasari. Rika jagi pelen ageng, jagi mendak siwi ide petara tirta ring kayangan jagat sat kayangan sinarang sami. Ri antukam nika ri sampun malibos semeton titian warga Wanasari sinarang sami puput nglungsur Bogo Sumatera sampunan sinarang sami mapamit. Sampunan mapamit dan dados pamit.
Talar jagi iring titiang nyangre sepengrauh olaman Pinaka Mudanding Jagat Bali, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Giri Prasta jagi ngerahuin pengupa saksi karya duwini ring kayang desa. Kesarangin talar Bapak Bupati Tabanan, talar ring jajaran staf ring anggota DPR. Nika titiang lunas majang ring semeton senang sami, malibos talar mandang sarang nyangrep sepengrauh mudanding jagat duwini. Suksemo. Durus Ratu Haji ingin kalah. Angge susuma tuaji, sane mangkin Ratu Hidedane sinarang sami, iring titiang jaga pacang, ngelungsur langsaran lingi hida betara, minakadi pengerasikan pemerasita lan pebekala, dua ning sapunika ngiring raris mangkin iring titiang tataan tangan sinarang sami, nggih, terus majang ring Ratu Niang, tunas titiang pemargi margiang jebos. Durus sasap-sasap tangan sarang sami, sana mangkin. Malih tataan tangan duwene. Durus mangkin ayap turun, sarang sami ngih ngayap turun. Malih ayap turun. Tuaji, tunas karya jebos, Tuaji Komang ring Gereja Jambe. Nggih, sanesam mangkin malih res tataan tangan duwe sinarang sami nggih. Ayap turun dumun nggih, ayap turun sareng sami. Nggih, lurus mangkin ayap turun nggih, ngayap pabiakala niki nggih. Mangdo melaradan sangkalo kali ring anggo sarira duwe ini. Nggih, sane mangkin ngiring malih tataan tangan duwe, ngelungsur pengelisan pengeresekan pemeras cita. Ayap munggah sareng sami mangkin. Nggih majang ring Ratu Haji, Gereja Jambe punika talar ring abian lalang tunas setiang margiang jebos, picang jebos. Wang supada Kang yang mesirat kemandan nggih.
Rawang Tirta Prasida Kejabong nggih. Kedhik mantan nika. Nggih, sampun menawi sampun sami polih ngelungsur Tirta Pamarasida sane mangkin iring titiang ngidadane sareng sami ngayap Pamarasida duwene. Durus aduniang durus kawitin ayap panjebos. Nggih durus sayap munggah sareng sami nggih. Nggih. Duaning ngelungsur langsaran ing linggih Ida Batara sampun pemargi sane mangkin panumaya galah jaga pacang ngiring titiang Ratu Idodane ngaturan sembah pangobakti. Sedurung punika ngiring mangkin becekan linggih sinareng sami. Punika talararis asapin rien angga sarira duwe antuk uku pangasap kemuka. Araris silang kedado ping 3 pinaka niasa jaga pacang ngaturan sembah pangobakti. Yening samput tegap sinareng sami araris sulangang pikayun duwe kekawitin araris unggahang sembah tangan puyung durus kawitin. Ainge tedun sane mangkin Mas Rano antuk sekar. Bakti pranamya majang ring linggih Ida Sangyang Siwaraditya nunas supasaksi durus kawitin unggahang. Ainge tedun sane mangkin Mas Rano kuwangi yening wenten kuwangi yenten telar sekar daler kangkat. Ajab ayat bakti majang ring linggih Ida Betara tri kayangan punika taler ring kayangan punika taler ring Ratu Mas Ratu Ayu Ratu Bagus sepisan sane sampun pupul riki ring Bali Agung durus kawitin unggahang. Angge tedun kepiklari sekarnya ne kedek suci yang malih kuangi duwe antuk wowohin antuk sekar sane anyar malih munggah kuangi tawi sekar angkap kangkat sane mangkin acap ayat bakti majang ring linggih Ida Betara guru suang-suang durus kawitin unggahang.
Angge tedon malih kepik sekar nyane kedek kuangi duwe sumpangin malih sekar sane anyar. Malih mungah kuangi acap ayat bakti sane mangkin majang ring linggih ide yang samodaya durus kawitin nunggahang. Angin tedun malih kepik sekarnya ne kedek suci yang malih antuk wawain sekaranyar kuangi duwe malih unggahan kuangi tawi sekarang kap kangkat sane mangkin ngalungsur waro nugraha ring linggih ide betara sami durus kawitin unggahang. Angge tedun ayaban raris kuangi duwe kepik raris sekarnya ne kedik sumpang ring karno tawiring siwa duaro pinah ke cihno bakti kaping untar raris ngiring unggahang sembah tangan puyung pinah ke pemuput sembah pangu bakti durus kawitin unggahang. Angge tedun majang ring dan jero mangku trikayangan punika taler ring ngagria tunat setiang meneledang metangi tunat setiang ayah-ayah duene ngemargiang micayang wang supadolan bija majang ring pemedak pemekasane majang ring kramo desa adat Sinarang Sami. Angge suksema punika taler majang ring Ratu Idodane Sinarang Sami ping banget tunas setiang malih jebos ritat kalau sampun metangi tunas tiang pupulan jebos kuangi sekar asap sane sampun lungsuran punika talararis genahang recurring genahlu sane sampun kesayagang oleh panitia karya dune ngiring sareng-sareng menjaga niki keasrian kayangan duene anggih suksema. Turun tiar tua saking Cerwat mumu
buruan tiar tuang saking luhur tirta panco dewatane Wisnu Tirto Kamandalu Yang Iswaro Sanji Wani Mahadewa Ainggih nawagang atur pengeling-eling di tiang majang ring ratu idadane. Krama adat Wanasari Blodan, krama adat Priyukti lan Banjarabian Lalang. Malejebos risampun puput Nunaswang Supado lan Bija. Durus jumujuk keperantanan sisi kangin kayangan duwene Nunas Bija Bogo Samatra. Taler krama tiosan sane durung polih Nunas Bija Bogo Samatra. Durus jumujuk malejebos ring perantanan sisi kangin kayangan duwene. Sekemawon riwus Nunas Bogo Samatra sampunan mapamit iring ditiang sarang-sarang nyangre sapeng rauh murdaning jagat Bali talar murdaning jagat Tabanan suksema. Tirtua pangan niangan kayu rebasan danu Toyo
tirta utama luir sandinares ia ceninaka ulane sane sandi mapasupati penyap saplan laro agung saluir lara kesepuh mokasa ilang gelisah punah alo ilang ledah dudos mundur ke gumi kayangan dibenin tirta utama Wali didiang mater pengeling-eling majang reng keramu adat wana sari belodan keramu adat Banjar Priukti lan Banjar Abian Lalang risampun puput nunas wangsu padelan bija durus jumujuk keperantanan sisi kangin kayangan duwene nunas paice bogo samatra suksema. Angge, pinagina waktu yang majang ring ratu idodane sinarang sami pemekasane kramo deso adat sinarang sami
Yen ing sampun sami puput ngelungsur wong supada lan bija tunas titiang ngiring cakupan karo kalih malih pisan pamitan aturan duwe nyane suwang-suwang durus kawitin. Angge puput yen ing sampun puput sami dados durusan sampun durus memargi metangi angge semua. Angge atur ing titiang riantukan sami sampun ngaturan sembah bakti dalam lusur wang sepada dalam bija ngelandur titiang nunas majang ring pengelingsir griya sinarang sami dalat dane jerema si kelot posko induk. Malpisan majang ring pengelingsir griya sinarang sami lanang istri tala dane jera mangku lanang istri sutri mangku sinarang sami titian nunas nyujur perantanan ring sisi kelot posko induk panitia suksemo durus Pak Esa. Rono gerahannya Manawi rangannya katua Ageng tiana Purwohegi Cuanangnya sebiat cari Mangenda idua Suwe nonton Nadia saking Cek majang ring semeton sinarang sami nenten kedadosang lungsur wangi aturan duwene nenten dados sedereng puput pailen malibos mendak siwi inggian aturan wangi duwene nenten kedadosan lungsur menang dumun suksemo. Titian Unas Majang Ring Krama sana melinggi ring wantilan menulai dang magingsir dumun riantukan iki tim kebersihan jagi meresik suksemo Pak Man durus.